السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أساين جنتي أنتم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم كنت نجام؟ أساين كيف حالكم نالاتون؟ الحمد لله نعم أحوالنا. أرى وانترى ما موجود نقول فالجري جدي وندرتون إن فوق يعني سبي الله. menen mi weltanike on tigi tigi min heeɓi ɗo darsuɗo fi daga egin komin ɗaɓɓitayno ɗo e nder duuɓi barakallahu fikum wa nafa'ana allahu bi ilmikum inchallahu. allahumma amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. torki allah rabbul ibade on kala konngol e harfu ko waɗɗon ɗo yo allah waɗiran ɗum ɗo ko mandankewol mo moƴƴal ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardo ko allah e ɓernde hissude e shirku. allahumma amin ya rabbal alamin. yo allah taw hara ko sabi allah woni ko yewtirɗon yo allah waɗu hara ko sabi allah heeɗi ɓen kadi woni ko heɗori ko nafrira en fof meɗen waɗana on sadagatun jaariya fil hayati wa ba'dal mamati ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin amin. ara en nani min weltori inchallah yo allah waɗu men menen kadi heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden ko ɓe nafitora inchallahu haray yewtere nden nde laaɓi nde laɓama fof kadi woni kadi hara ko bil adilla hara fof ka ƴetta ɗon hina yewta filli ɓen hina wowa yewta fi mum hara kala hatto jinɗo kadi e dartoygol kadi no woodi référence kan wata yiltitade hara inchallah min weltori yewtere nden mbay haray namin tu woni gami daro wona ɗo haray inchallah e inde ɗuɗal belgique ngal ɗo fof ahlu sunna wal jama min salmini on ɗo wono cheikh o min salmini kadi wondaɓe toon ɓen fof ha hewta cheikh baylo en e wondaɓe toon fof e ceernoɓe ɓen e musidɓe fof en toro allah yo allah waɗa kon joddi aljanna pooɗa balɗe men ɗe moƴƴina battane nde ya rabbal alamin. allahumma min ya rabbal alamin. wa aleykum salam. hara on ferma micro mo misal jaabugol landule ɗen so tawi ɓe landike. e men ɗo tigi tigi o so tawi cheikh ousmane no ɗon men susta jaabagol ɗo landal inchallah. yalla subhanahu wa ta'ala faaba yurminayi yandi sabi allah ara ɗen wallit yen jeeja wallidir ko fikal jaabago yandi sabi allah inchallah si allah jaɓi haray kadi min halfini on allah ɗo ko ɓuri bonde kon ɗo e karama koɓe fof ko majjuɓe majjinoɓe ɓen so accude mi jaabo ɗon ko boni ɗinnon joni on noddoyala nde wolanonmi ɓay ɓe ganda si heeɗiɓe ɗo ɓe fof hande ɓe heeɗitoy to ñande goo kala faljere ko woni ɗon wallahi naate ɗon yettoɗolen ɗo ko faljere moƴƴintinende ɗon te accude yimɓe ɓe yaada e mayre o inchallah si allah jaɓi si tawi waɗi tun min gaccata ɗum ɗon inchallah si allah jaɓi ayo inchallah. shukran barakallah fi hajja ñippi o weltanama inchallah haara ndaare so tawi ceernoɓe no woodi aray waɗayɓe taaliki sina ɗum haara feƴƴe noon ka lande inchallah assalamu aleykum. ok oustaz aleykum salam wa rahmatullah haray oustaz ɓe mbuyno nder ga ko noon ɗum waɗi star 6 wadɗa o nam joni min udditana yimɓe ɓen kene ɗo yo woɓɓe goo waɗoy ɓe honno oustaz mouhammad saliou laggine ɓe wonɓe kooya ko kamɓe duwa waɗude bayana o yontere hannde inchalrahman hiɓe duwano noon natude ɗo waɗa test ndara so tawi hara lignon no laaɓi kono joni lan udditande yimɓe ɓen ɓay mi yaali ɓe taho ha si mi o yiɓe inchallah haray mi darna mi udditana ɓen ɗon inchallah nam lan udditande ɗo adiɓe. assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 21770. salamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nam oustaz no jenti on ɗo. assalamu aleykum oustaz. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗo jaam janto alhamdulillah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude. haray question on ko yowiti e ko fii ka julde ɗo goɗɗungoy ɗon wooli wano fii yewgol ka juulirde nayo debbo waɗi parfum mi falno anndude siko ka suudu noon est ce que aray debbo no wawi wadde parfum si ara juulugol. ka suudu makko ko so tawi tun woni gorko jarana goo ala ka suudu toon ko kanko tun e moodi makko e ɓey wuure makko ɗum ɗon islam toganama waɗugo parfum. nam ko oustaz mamad salih sow e koya. assalamu aleykum ustade. waaleykum salam wa rahmatullah naala toon janto alhamdulillah onon letto e ɓengure nde ɓe jan hajja on jarama ne gande konnguɗi mon ɗin hara men turki allah subahana taala tawaɗo ko mandake mo moƴƴinande dargal min e rabbi allahuma amin. nam hara meɗen jarnon meɗen weltanimon meɗen ɓeydi on kuural inchallah ustad jasakumullah hayra barakallah haɗa ko ɓeydi weltanogon tun weltano jama jenti ɓen fof kadi aranmi hiirike fof kadi mi salminiɓe
ay wa alaikum salam usal wonon don kadi yo wada don telephone mo don to mute stay men jabti ka jaba stay don fala beedude Thomas ben falji yandi wali to don yandi fi yalla non nam hajjabe landibe fi wadi tagol parfait on nam kaka yawgol ka yaati gol on newnana ka wadi tagol parfait yalta ka yaasi yaha ka taraw hay yawgo gol ma yawgo ka maki kala ka yaato on newnana ka wadi go ka parfait on na yawgo ka juulide tum idon togna wore baldo wodi hadis kanela da maki sonnaji wadi tike parfait o yalti ka suru ma ko yey ka taraw so yultike ko hoti ka suru wo fa hiya kaza wa kaza hadis o firo wonde ba o wadi geeno sabonu gitta yimbe ben geenimo haray don ko yo loto longal hadis on hubini mojja non sonnaji newnana ka wadi tagol parfait yalta ka taraw amma kade suru makko ko kanko dum woni suru makko dum ko personnel ton kanko tunge modi makko ka suru makko do so faala ko kanko andi ko bornoto sumo faala bornota ko kanko to nder ton laadi tan ko parmi yo suudu yo bande makko num ɓuuru ko weli fi moodi makko ɓurtumo wonande yette baajo ka nder galle ton haray ko hunde laɓɓi ɗaɓɓirande mo naam haray ko fii ko julde kadi fayi o yi wono o waɗugol subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka smuka ka fuɗɗorgol julde nden ni udutugol julde nden si tawi on tigi no wadde naafila haray kadi no koye on tigi darɗe ɗiɗi kala ɓay on tigi salmina e haray nde fuɗɗiti nde darde yo ko yo udditu julde nden ka haray ko nde wotere ka fuɗɗore tum si tawi mo hoppi par exemple juulugol wano joyi ɗumaɗe jeegoo ni ma ɗum ɗe nayyi chaque fois nde on tigi fuɗɗi darɗe ɗiɗi kala o uddita e julde nden way nde wotere no yonanimo fi on naafila ɗon ha o gayna hay ko sappo e ɗiɗi woni wadde haray yonani naam nde wotere yonanimo ko woni tun hannde ka nde moto juulugol wo ko wono mi nanno docteur Diabara nde ñande ɗa ni ko yo wi tun a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kala mo ko be sellimbe no woni ɗum ɗon e kala nde janga fatiha ko ya wi ɗum ɗon a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ɗum ɗon sownitoɗa ɗum ɗon noon si uddita jangigol maɗa fatiha on amma ka du'a fi udditor ɗum julde nden ko nde wotere ne yonanima min ko mi andi ko allahu a'lam on jarama Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude allahumma amin ya rabbal alamin naam oustaz Mahammad Saliou haray ɓe yalti ɓay haray ko seeɗani ɓe sartanade ko darugol tun so tawi ligne on haray no laaɓi haray ɓe andaɓe ɓen fof e no humpita haray ko ɓeɗo firani e Matinuddini on kamɓe ɓeya oustaz Abdallah Kala ɓeɗo kadi Matinuddini on fof kañum manne Arba'ina Nawawi on haray buye mon no andi ka laawol kisal ton ko yahite rewta ɗen ɗo Matinuddini on haray ko ɓeɗo woni ko firi nden ɗon deftere Arba'ina Nawawi on kono ɓe yaltiga joni inchallah haray sa woɓɓe no nelilan ɗo kono ina ko yowiti e mawdu on ɓeɗo ɓe maaki wo hiɓe wondi kamɓe toro e sikkitare wo si ɓe yeehi lootagol longal woɓe lotto ha ɓe ronka ɓe andata chaque fois si ɓe gayni ɓe sikka ɓe lootaki kadi wo ɓe wonde sikkitare ɗum ɗon noon ha ronki joni noon ɗum ɗon tampiniɓe wo ko honɗum e maako ɗon e ɗum ɗon yani yejjitugol ɓe wejjita si ɓe lootike ɓe wejjita si ɓe waɗi hoorenne ma si ɓe waɗali ɓe fuɗɗito kadi ɓe wejjita si ɓe waɗiriɗa ma si ɓe waɗali woɓe fuɗɗita naam to ko wiyeten ɓe ko yoɓe ɗuɗɗin jantagol inde Allah moƴƴa noon amma si ɓe waɗa golle ɗen ɓe yejjita aray hadisi mum no woodi ghufirat li ummati an-nisyan ko al-khata'u wan-nisyan wa mustakrihu alayh moftande no yawtana faljereji ɗi ko ɓe falji kon e ko ɓe yejjiti kon e kon ko ɓe forsa ɓe waɗi ko woni tun ko ɓe eto ɓe ɗuɗɗina jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wonno jo Allah ittanaɓe ɗum ɗon ɓe tori Allah ittaɓe ɗum ɗon ɗum ɗo komi hottoto ɗum woni mi yaalsifa muɗum ka windi hari ko etagol tum ɓeru fii tawi ronko jaabaade landal ngal haray ko arama koɓɓe annduɓe fii muɗum si no windima kay nani ka karama koɓe goo jaaɓi haray ɓe tora wallitagol kono min sikko min o haray ko ɗum ɗon mi yiya mi ɗumannotoɓe ɗon koyeɓe ɗuɗɗen jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala amma ko ɓe yejjitata kon ɗum ɗo si ɗuuɗi ko feƴƴi ɗum hakkirane no hekki ɓe ko ɗum woni ko ɓe woni heɓde ɗo nam jolla uddetande hikki ɓen ɗon nam ɓe natiri ɓe ɗo email marketeɓe Mouhammad assalamu aleykum waaleykum salam assalamu aleykum ustad waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗon e jaam Allah onole yeto Allah boy alhamdulillah ko min landal ngal noon na o mawdu ɗo yetti ko
landal ɓeeno docteur no jaabino yontere feƴƴinonde fii si tawi hawri sonnajo hara reedu makko boni joni noon ako yoɓutu noon ɗi waɓutuji ɗi tawno juulaali joni noon nde mo yoɓɓitay ɗo par exemple ara ko si fana heewi on tigi juula fana yoɓita ɗon fana ɓaawojo on hara ko fana heewu ɗon on tigi adorto juulugo ka ko yoɓutugol ngol taw on tigi adorto ko landal ngal noon anda si faami wona sifa ngal landal ɗo ngal ɗo ko ɓe marani ngal docteur ɓay koye deftere wontere pedde mi yiɗi fii yewtude fii yoɓgol waɓutuuji ɗuuɗuɗi amma ɗulowol marata kanko yewti kon kayre kono yewti ko yoɓitugol waɓutuuji newiiɗi ɗi ɗum ɗon koɗi a gollaaɗi ko ɗin ɗon haanuɗa gollude taw jooni noon si tawii ɗi ɗuuɗi masala on tigi jooɗi ko lewru fof haro anndano reedu makko ko boni ko wona duwanoo ɗum jooɗande ɗe hara juulaka o jooɗike ɗon ko yahata lewru ma lebbi ɗiɗi o juulaali ko honno gerdata ɗin ɗo waɓutuuji ɗon ɓayo ennetamo yaa o ƴetta ɗin ɗo fof o waɗa ɗin naafiilo ko honno ɗin ɗo yoɓirte hajja hara min tigi ɗum ɗon no jibbinmi ko honno gerdata ɗum ɗon si ɗuuɗi ɗon mi annda ko akdari mi kande wi'i ko ɗum waɗi woɓɓe goo heno saabitinde ɗon wo innugol wondema on tigi waɓutu kala mo juuli o juula e mbere waɓutuuji jowi ɗum ko waɓutuuji ɗi o ɗumannino sabu karama koɓe ɓe mo haɓɓigira fof ko jaɓi wondema julde ñawletaake mo juulataano waɓutuuji woni haa o ñawlike ko ɗuuɗi ɓenni oɗo ko ila ñannde o fuɗɗi juulude o jokkidira ko nen ñannde woni tigi tigi o woni julɗo hannde ka koye ɗuɗɗin naafiilo jooni noon oɗa sonnaajo on ka yani ɗon naa noon kanko o yedda julde nden ko wonnoɗo julde kono anndaɗo e jaka sifa o hikkuma ɗo ɓay min tigi hare mi anndaari fi ɗum ɗon ko nen ñannde ɗon minani ɗum ɗon alhamdulillah hare haa hannde goɗɗo lanndaki lan kadi sifa muɗum sakkono waɗa mi majjinni ɗon goɗɗo kono min kadi mi heɗino on jaaba maɓɓe ɗon ɗo noon inchallah ko ɓe jogiiɓe numéro maɓɓe on daaren ɗon no henndoroɗen ɓen ɗo si tawi kala mo koɓe goo annda ɗum ɗon nder ka nodde ɓe lanndoɗen ɓe nani awa mari a laftan on permettere mariere landal ɗiɗaɓal nama adja si tawi hawri hara kadi sonnajo ni muudi makko no julde kanko ala juldude mara mo juldude moodi makko si moodi makko falji hara kamɓe toon ɗiɗon julde mo yanana ko faljita moodi ko hara on tigi wawal feƴƴude fewu yeeso eyi takko kanko tuge moodi makko ɓay ko sonnajo ne on to toŋirana hito gon ɗa ko nde tawno hito maɓɓe gon ko fitina e worɓe janamɓe ɓen no woodi worɓe yetteɓaɓe goo si haɓe nani to hito sonnajo salligi maɓɓe bone ɗon si hakkude makko e moode makko si moode makko yeeyi ɗo alhamdulillah rabbil alamin maliki yawmiddin si a kellanimo a anndaali ko ya anndintinmo kitan alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rrahim on tigi aɗum annata ɗon sabu an hito ma gon bonnatamo salligi ɓer kummin mi anndi kon ko noon allah no ɓuri annude on jarama allah ko baraji ɗi allahuma amin ya rabbil alamin naam assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 2720 salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on ko yaali alhamdulillah sayno jenti on ɗo ustad assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ne jam toon alhamdulillah ɓe gonɗen fof no jaam yettude allahu awa on yaafoto de haɗa e landal min komi mbaɗi ɗo kon harayna ko yowondiri e mawdu mo yewtuɗon ɗo haray komi faala on landade ko si tawi e goɗɗo hin wondi e moodi mum sonnajo ma ɗum hara ko ɓiɗɗo ma hellifaɗo hara o julde nden fawike mo ma ɗum moodi ma hara ɓe on tigi jaɓata juulude few joni haray ko honɗum wawɗon men faltude fii ɗum ɗon sonnajo ƴettaɗo moodi makko jaɓata juulude hara moodi makko tiiɗina fii julde fayda to juuli waɓɓutu gooto e waɓɓutu ɗimmondo wano si juuli subaka juulata fana wonde juuloya futuro ma geeƴe hara ɗon tigi juulata jokkidira
hara le nana onare nangi on tigi hay hunde hara ko salare tum ma ɗum hara ko ɓiɗɗo on tigi hara kañum kadi ko noon gerdata en tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah fewno ɓen ɗon e laawol dina Allah kan ɓe anndi ɓen ɗon hara ko welsinare tum wonde ɓe yedda julde nden ko waɗɗi ɗum ɗo hannde kadi o gorko ɗon koyo min siko min ɗo kadi piiji buy mi hottata ɗo to woni inchallah ɗo koyo kanko sonnajo on koyo dawa hakkirde e raragol o anndina moode makko himo yiɗi Allah ɓuri moode makko so tawi woni a juulata ha hirande alaga ɗiɗo ko fof o tawa sama kala o ala nder to fijundaaru o ala nder to piiji ɗi fof o manquidena moode makko ha moode makko timmina dina Allah kan so o etto hattirde etade o nodda goɗoɓe moode makko ɓe nodda mawɓe maɓɓe ɓe o etto ha o naɓamo hayka imamum tawi ɗumannaake ɗum ton haray ɗon ko be o ndaarana hoore makko laawol par ce que sellanta sonnajo julɗo ka wona sengoleyi neɗɗo tawɗo wona julɗo timmuɗo ɗo ko wonne waɗide ɗum ɗo ko nde tawno kanko o yedda julde nden ko waɗɗi ɗum ko ɗum waɗi simo julde wonde jigo so tawno kam o juulatano few onno ko yettono ɗemmo ko yo etto hetto junngol gorko ɗon ɗon ustage o yaasa to wona sonnajo landiɗo on ɗo o inni wo ɗum ɗo noon haray komi seede makko min kadi ɓaami woni ka makko seeɗa haray moodi o jeeji o yeeni o waɗi piiji ɗin fof o waɗi gere kono tigi tigi on hay so o nodduno ɗon makko baaɓe goo wo haray fii yewtugol gorko on kono hay o jaɓata jooɗagoo ka suudu ɗum haray ko leyɗe Portugal so anndi goɗɗo no arde oya moodi debbo on pinisirimo piiji ɗin fof kono haa jooni tigi tigi on o halaaɓe paamodiraali fii mum nani haray ko ɗum waɗi si sonnajo wiino lanndi yarli hino sella ka ɓe wonda kono le ko pellet o alaa e juulude normal ɗum ɗon harayle kadi o salotoni naa wondema haray mo maɗ excuse goɗɗum ngo hay fus jogani la ɗum gokkunni nani jogeɗo seeɗa ni laara ɗo سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ɗo ƴettude ɗo goɗɗum hajjaw mi ala ɗum joni ko hande feƴƴa seeɗa ɗo wawa ɗon 605 nam hajja ok filitane lan noon darata ɗum hanno landal mo ngal joni wi ɗon o jeeji o noddima no na imamuɓe de ɓen ɗon hari ko woɓɓe ɓe wonduno toon o nodduno ɗon o yewti kono fayda kadi probléme on wo sagata ɓe jokkodirta ɓen fof modi natinniɓe fii diina sakko feere ɗum ɗon mo anndi kan wonni o yowitake noddugol goreɓe modi makko few par ce que sina ɗum ɗon haray ɓurta e bonde kono o yeynimo o ɗalimo ñamete modi piiji ɗin fof kono tigi tigi on o yawattana liila nani ko ɗum noon no waɗi so inni joni o maapike womo landi joni est ce que no dagi noon ka l'islam kamɓe ɗiɗo kaɓe wonda wano haray ɓeygu e moodi nam ɗo ko ɗon wiwɗen ɗon joni si tawi woni gorko o andi si gorko on yedda julde one waɗɗaki ɗon ko no yaha ñaworgo ka kala mo koɓɓe no ɓe wirɗani wondema on ɗon ko yo yamire yo juul sekka ka islam ɗum wannete wona ñawirede sina ɗum nan no ndeñande no kala mo koɓɓe jaabori noon amma ɓe wonɓe gongo hande kadi min siko mi woni sonnajo o hara ko siɗɗo an hiɓɓiɗo mi yamiraymo yo salano moode makko mbaldi fes ha moode makko juula par ce que gorko no acci ko ɓuri mawnude ko e ɗina islam ko yaltinta islam sabu nelaɗo maki bayna al mar'i wal kufre wa shirque ko assalatu faman taraka faqad kafara wa ashraka hakkude neɗɗo e shirque keferankaku ko julde nden so accine tun hara o shirki o keefiɗi joni noon ko la hum yahilluna lahunna wala hunna yahilluna lahum
kefeero daganaki sonnaɓe gonniɓe ɓen sonnaɓe gorɓe ɓen daganaki gorko kefeero so juulal ko kefeero joni andi ko debbo ɗo daganaki mo koyo salanamo baldi fes so tawi ɓe ɗo etike o ronko few ɗon haray ko ɓuri moƴƴande mo kon fof sifa on gorko ɗon koyo etto ɓe waynodira ɗon ko yettomo sa juulata tigi tigi o ɗa welanmi ha ɗa welanmi fii dewgal kono noon a yiɗa Allah a yiɗa dara ɗon a jaɓata julde tigi tigi e waynodiray mi tortoto hoore am woni par ce que aɗalaɗo makile si sonnajo tortike hoore muɗum ko alda ganto aljanna luɓatama ko si alda ganto sino wonde ganto ara so tortike ko so jooɗi ko woni so jooɗodi ɗo sifa ɗum ɗo so jooɗodi e mawde makko ɗo ko ɗon tañini bone gorko no dolni ɓuri debbo on ko aroye ɗo ha gorko on sakkintinama ha kanko debbo juulgol par ce que ko kanko yamirano yo ayno debbo on tawnatu yiite ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara te noon kanko innaɗo aynina ɗon ɗon ko kanko woni e lorrude konko bonnude konko o aynina anni ko ayni ko bonay ɗo kanko sonnajo ko ɓuri moƴƴande mo si tawi o etike o rewi laawi ɗi fof hara ha joni no heddi ɓatta ko goreɓe makko ɓen timo naɓi ma jatigiɓe makko yo yahu ka imam o ma ka mawɓe maɓɓe ɓen si ɗum ɗo fof ronki yo yetto mawɓe maɓɓe ɓen tigi tigi ko ha ɗo mi wonduno oɗo ɓay mi wolani goreɓe makko ɓe mi wolani imam o mi wolani ono mawɓe amen ɓe ɗum fof o jaɓali tigi tigi walle men min waynodira naam ɗo na probléme inchallah ɓami ɗo tañƴini kanko tigi landino ɗon haray mo jenti ɗo e haray kankadi ko ni tigi o miijorno ɗo haray on jarama ko laɓɓinan ɗon men kon si tawi noon haray joni ko ɓiɗɗo on tigi kadi woni e salade ɗum ɗon koye o waɗa ko wawi ko fof iray piwgol e toragol Allah ɗinno fof ko hiɓɓinirɗi man ra'a min ko munkaran fi dine fal yughayyiru bi yadi ko ɗum no waɗi yo buttimmo tawi mo wawi so wawata yo sansir ɗengal makko ngal so wawata ko yeeto mo wondata suudu o jokka ɗon ha ɓiɗɗo makko on juuɗa o toro noon Allah moƴƴa noon Allah toro Allah e ɗum ɗon par ce que ko ɓiɗɗo makko noon o yiɗa heɓude keefeero ok naam on ɗon kadi haysi ɗo woniri noon continue haray on tigi salike haray ɗum ɗon kono haray har maka still ɓiɗɗo makko ñaama e juuɗe makko ma ɗum e ɓano wano ɗum ɗon derana haala holtugol ngol wano ñaamugol ngol haray e juuɗe yumma mum wawi ɗalude ɓiɗɗo makko ñaamete ko ɗum woni sansirgol juuɗe ɗen ko salagol dépensegol mo ngol ko ɗum woni sansirgol ngol juuɗe ɗen piwgol tawa angal jonnugol ko ñaamete kon no tawa par ce que siko sonnajon kadi on juulata ni joni gorko on koyo sala jonnude on ɗon dépense sattinanamo ha adeno o sikka adeno lutti veru sattene tun ɓa tun o jaɓaali juulude ko sattinanmo ha o juula hannde no waɗi sonnaɓe ko sa wi janngoto sa ayneɓe janngoto nana karam ko na janggana ko jokkanoɗa juulo en hawta ɗaɓuru ɗino fof no woodi ka worɓe no woodi ka sonnaɓe hara ko torotoɗen Allah subahana taala ko Allah fewnini en laawol welaygol mo awo sago jarama boy ɗon albarka ɗon karama koɓɓe no landa ɗon wallitagol ɗum ɗon min ko ɓer ɗum ɗon mi anndi ɗon namu sage ara karama koɓɓe ɓe ɓaawo toon ɗo kono ɓe ala ka question ji ɗo ɓe ka radio no nam joni sa min udditande ɗo ɗiɗo hara hatten ɗo hannde ɓay haray min wi yoniri telen ka ɓeya to minen ɗo ɓe mari dawgol inchallah nam minen kadi ka fof to heewi nam joni udditande ɗo ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 7597 assalamu aleykum 7597 assalamu aleykum numéro ɓe Irlande ok mi udditande kiɓɓen assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori 44 41 assalamu aleykum waaleykum salam wa barakatuh hajja en ala toon alhamdulillah usayno jenti on ɗon ustad assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ɗon e jaam alhamdulillah nam inni albarka nani awa ok mbeɗe mawa yontal gotal nam haja lande tamide arsilan anndi si mi annda inchallah en marana e karam koɓe annduɓe ɓe
Allah jabi o be landi jande ni wabbe menna be janni be no ibi fatiya be ari haka tabba menna ben tigi non arbe jangol ben wo kambe non wo be jangata tabba o baay mabbe no yeti e mo jangi tabba on tigi majjay ma o halko jonnon janno bay kanko inni bayna kanko jippinal qur'an si be jangata dum don harayo be akkuto argol jonnon be landi ko non no nyaawore haray ben non kono e wattasi ko non be hani warde ma tasi ko honno ko sonna ko jango be inni jangata tabba si ko jango be wi do kambe be mabbe yedike be wonde be jangata tabba be janga no haray si be ari joni ba ha tabba o ko janno on joni haray ko ya fejji mbe be jangal tabba be janga yesoji din bal non de tawno janno na kanko jippinal qur'an kanka do en dum no haray si be jangata dum haray be akkuto argol joni no en ko no haray waaji don ben no hondo e warata ko be jab ko karmo ko jo wi ko be janga tabba sabu si tabba ittama qur'an o timma da nabe tewto da be do baba mabbe majji don no majjinde be kambe kadi tabbati da ko yennugol mo Allah yenni sayni no ayenna ta mo Allah yenni aray tawatral haqqi atawta ummu Allah yenna do mo fo modon don karmo ko be no mari gonga do si tabe jangata tabba aray ko be hakkitu jangugol ay tabba ko jeedo ngi qur'ana o ngani kamen to be na sa juuli julnude do a jangi tabba bu'i mabbe accita julde be na hudibe kono dum ko majjere non angal andugol duma firo qur'ana sabu qur'ana ko yennugol bappira nelaade sallallahu alaihi wasallam ma baba e mabbe mawdo yennunodo be ko on Allah wone yennude jonto yennugolom hay ko do wadi si karamo ko jogo iwno libi o yahi labiri ay saago landa o masala non o inni wo juul wuuri ha maayo juuli raari tabba sabu hoolagol nde hoolaara ɗon si Allah yurminal mo waɗay mokka Abu Lahab waɗa ɗum tabba ko jeeyaɗon e corteji qur'ana ko jangete ɗum mo jangalingol hara o jangal qur'ana are ni naam kala mo koɓɓe no mari gonga ɗo si tawi ɓe mari goɗɗi goo suɓe jaɓeteɗe inne ɗiɗo jangete ɗiɗo jangetake hara ɓen ɗon on ko hakkiti e wokka makko haaɓe heɓa imanu ma ɗum o noddira ɓe hikma o andinaɓe ko ɗum ɗa ko hoolare bonde ɓe hoolino donc faljere baba e mabbe tabe dofto baba mabbe dum do la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al khaliq ko be tawto karamo ko jom be yedda baba e mabbe be janga qur'an are Allah ne okay abu sabe jaram putti albarka ko non kadi me wardi aywa inshallah jaram putti aywa salaam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na musa de an misikki hatten do hande usas masali no faala hara juragol on don no gasa ay hatta fotoro heewi kam on tonon kadi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fadilatu sheikh hayyakumullah don jam alhamdulillah nala ton ko Espagne no ko mama saliu Liège okay no jam yettude Allah nala ton alhamdulillah min kat la mari landal gotal awa lande don jabo don may gasi landal angal ko mi ay wobbe si tay be naati nyalande juma hara imam on no wadde khutba ko be arbe jodo si imam on hewti kaddu o be immo non be innayo be juulu darde didi haray est ce que hino sellirano o oya ko no buri moƴƴude na ko hunde wotere ko moƴƴi ɗon ngaadi ɗi moƴƴiri won ɗon ko hunde wotere fette woni ko moƴƴi ton ko moƴƴi to ko moƴƴi ko mo naati ka juulirde sellantamo kaw jooɗo haa o juula darɗe ɗiɗi aywa jooɗagol ngol juulaali moƴƴi hasa kono henna ko ɗum jooɗagol ngol habbo e juulugol ngol si jooɗo kono ɓuri moƴƴude ko hunde wotere moƴƴi ɗum ɗa moƴƴa jooɗagol ngol sabu nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande goyɗen hannde hara ɓe wadde hutuba gorko goo naati tun o jooɗi ɓe tagi hutuba maɓɓe ɓe maaki a juuli darde ɗiɗi oyno oyi on saa ɓe maakirimo ida dakhaltumul masjida fala tajlisu hatta tusallimu ala ahliha ɓawe lani koɓe so juuli darde ɗiɗi oyno oyi ɓe maaki so naati ka juulirde wo tawn jooɗo haa waɗon darde ɗiɗi haa salmino yimɓe juuliɗe nde yaani malaika no hayni juuliɗe ɗe no ɓe hiwronte ko waɗi ko darde ɗiɗi ɗum no ko tahiyatul masjidi wiyete no mari inde wuren ko ɗum no waɗi ɗum no newnana e saaji tati o andi enen hiɗen togana juulgol kono ɗin ɗon no newnana on waɗɗa ɗum ɗum mo naati ka juulide sinangen noon ka fuɗude maga kange tumbo hoore
ma hinge ka mutoygol ɗinɗo saaji tati hiɗen togana julgol kono ɓe maki mo naati ka julde hay fewno saa ɗon kanko koyo juuli so jooɗo ɗinɗo tati noon on himo togana julgol few noon saay nangen no fuɗude ma hinge ka hoore ma hinge ka mutugol taw juuli few noon saa an maki mo naati ka julde hay few noon saa o naafay ɗum ɗon ko tahiyatol masjidirte wona naafiilo jasakumullahu khairan haray e wayrindiri seeɗa meɗen hiwroɓe ɓe Philadelphie ɓen e ɗimmon noon kadi ɓe sonnaɓe hollutuɓe ɗa Modibo bandirawo men go ala julde en toɗi subhanahu wa taala yo yiltumo e diina kan saabu no hara ɓe heeɓi ko satti woni ɓiɗɗo maɓɓe bama ɗum moodi maɓɓe hare no satti ɗen toɗi subhanahu wa taala on kala siɗɗo men mo ala julude e yo Allah ruttumo e diina kan haray yiɗen torodiri kadi kala jogiiɗo siɗɗo mo ala ɓadade laawol kisal yo wallumo ha o ɓaɗo laawol kisal ha o tigi wowta ko e nder ɗum ɗon o tigi yiɗata mo juulata no watta juulugol kadi sabu na si fi Allah no yewtede ɗum ɗon rerɗina e ɓerɗe yimɓe ɓen kono si o tigi ɓaɗota ko haray tigi tigi o majjere nden ko yeeso tun woni yaarude joni haray hajja assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu on jarama honon kadi albarka bo yalla gon ko ɓuuri moƴƴude on jarama Allah wen ko ɓuuri moƴƴude jonde fa inchallah mi tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla tawen ko heero ko welatamo woɗɗitinen ko mettotamo ko woni ononen gollugol dina Allah kan amina ya rabbi arabi halfini on Allah inchallah assalamu aleykumullah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na musidɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray no andirɗon noon ko ɗo wonɗen hattude hannde incharahman haray ɗo min andintina ɗo haray janngo e 15 heures l'heure France on haray bayanana ka laawol kisal haray oustasi Abdallah Bruxelles no waɗude bayana liége ka masjidi Nour haray ɓe transféré bayana on direct ka laawol kisal inchallah haray kadi 20 heures on haray kadi bayana kadi no woodi ka radio laawol kisal inchallah haray ɗo min andintina programme ji ɗin e jumaje ɗen fof inchallah haray ka laawol kisal ɗo e 21h30 haray on yaafoto hannde ko leyti kon seeɗa ko tawde haray leeriji men enen e ustage en ɓen haray no luutodiri seeɗa haray min inni yoɓe juulo alansaran si ɓe naata ɓay si ɓe naati hara kadi koye ɓaccituɓe juuloya anndi haray ɗon kadi kuppidira e ɗuma on haray ko ɗum ɗon leytini haray ɗo min yaafini mouradu moƴƴiro haray sina ɗum haray koye 21h30 ha 40 inchallah haray bayana on fuɗɗike ɗo min andintina haray e jumare sakkitorde lewru ndun fof haray ko docteur Mamadou Wurina arata waɗana en jabano en lande men ɗen inchallah haray e tenen jeɗen kadi redivision haray e bayanaji ɗin ka laawol kisal e 19h30 l'heure France on inchallah wona e talataje ɗen kadi haray darsu sonnaɓe ɓen ka laawol kisal e 21h30 haray ɗon ko darsu sonnaɓe tun hina darsu haray e du'iɓe min andintina inchallah haray alkamsaje ɗen kadi fof e haray darsu kadi no toon oustaz Abdallah Bruxelles matinuddini on e 21h30 kadi ɗum ɗon l'heure France on inchallah haray jumaje ɗen no andirɗon noon haray ko bayana on haray ɗo min andintina kadi ɗo min weltano kadi sonnaɓe ɓen ka groupe télégramme laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe haray ɗo min weltaniɓe mouradu moƴƴuru ɗo min weltani karamakoɓe amen ɓen karamakoɓe men ɓen fof toon kañum sonnaɓe ɗimmoɓe men wonɓe jannude en toon e wonɓe waɗande en yewtereji e wonɓe waɗande en qissaji labaɗi haray en toriki Allah yo Allah lan ɗon ɓeydanɓe gandal maɓɓe ngal okkora enen kadi ɓe wawata ɓen janngugol ngol inchallah haray ɗo min weltani o mouradu moƴƴuru haray jama on no yamira ɓattagol duɗe ɗen inchallah haray ka télégramme ji toon no janggede haray qur'ana on tajwide on no toon ɗe haray tafsir on kadi hino toon haray husnul muslim on kan no janggede toon arba'ina nawawi on kañumma e al akdari on kañumma e deftere gomejjitinde mayron fi ƴiƴan sonnaɓe ɓen inchallah haray ɗon piiji ɗin a faama e piiji buy haray kadi question e réponse no toon haray qissaji kadi hino toon haray jama on torama ɓadagol e duɗe ɗen e jangga par ce que sa ɓattike ɗon ko soit jangga ma janna ma walla ma walliteɗa goɗɗum e muɗum inchallah haray en torodiri yande saabi Allah e noddugol men e faalaɓe e tawede kañum e darsuji ɗin wohi ɓe wawi men haray e noddude min waɓe wattude nder toon fi kamɓe kadi ɓe heeɓu nafoore ɗum ɗon on e haray numéro an on ko 0044 79 79 83 28 17 16 mi fillito numéro on
ko 0044 79 yaafede mi woti 71 79 83 28 17 16 haray ko anglais ko 0044 79 83 28 1716 0044 87 0044 79 83 28 1716 haray ko numéro on noon inchallah haray ɗon wawi men noddude on ɗon mo mari imo mo mari viber himo mari telegram himo mari ko noddirte ko hara ko free fo inchallah haray groupe aji ɗin no ɗuuɗi ɓe ka rawda tunni sa e kadi hiɓe ɗon ɗe ɓe ka bantal islam kadi ɓen ɗon kadi hino ɗon ɗe haray hen torodiri yande saabi allah ɓattagol groupe aji ɗin e ɓay ko fi diina toon woni toon ko qur'ana e sunna woni ko woni toon ko nafoore tun haray woni toon ɗum ɗon ɗum ɓuuri oti jooɗade o weddito kanko tun feere haray ɗum ɗon kadi wallitotoma mouradu moƴƴuro inchallahu ko soit wallitoma ma wallitoɗa yimɓe ɓen haray ko nafoore tun e kisal tun woni toon en torki allah allah naɓiran en laawol kisal ngal yeeso yo allah moƴƴin fi men hisna ɓengure men nden haray ɗo men salmina ɓengure mon nden fof ɗo men salmina kala e julɗo naatuɗo heeɗiɗo eɓe heeɗaki ɓen fof en torki allah yo allah lan ɗum fottindin en foppu ko jannatul firdawsi makko haray men inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh